Sekuphela iminyaka ema-20 yonke le ndawo yachiwa inje. Sebutshani obude begodu ngibachile akwenzeki litho. Solo yathonywa kwakhiwa ngo-2003 ngesabelo mali somakhiwo wendawo yokuthwasisa abantu abatsha emkhakheni wezemidlalo ehlukahlukeneko. Ikhabo layo kwakhifanele kwakhiwe netatawu. I-ActionSA ifuna ukuthi kube nabantu abavela ngaphambili ukuzoziphendulela. Sifuna uku-understanda thina ukuthi kwendakaleni kwaze kwashiya lenzawo iso, ngimalini lesebentile, why ishiwe iso. Sesibhalile futhi sabhala nama-Hawks sicela ukuthi aseshe ukuthi kwendakala ini la. Umphakathi uthi solo wabeka ithemba kuleli hlelo ebekulindeleke ukuthi livule amathuba wemisebenzi. Abantwana bakulenzawo nje labaningi bangenele bakuthi dzakwamiva kwendeka nje into letiningi ngoba phela ayikho indzawo lefana nalena indzawo yokufanele ukuthi manje ukuthi ngabazama ukuthi manje batodlala kuyo. Past month that nothing else buya disilungisele nje indzawo ukuthi stadium siyabuya siyakhiwa siyacompletwa sibe ne stadium community then singakujabulela lo. Okurara ukuthi umholi we-ActionSA uThoko Mashiyane wabe amphathi kaMasipalada ngesikhathi kusungulwa ihlelo eli. Lolo butako manje lapha ku-ActionSA kungathi kungumphathi lomkhulu we-ActionSA eprovinsini yaseMpumalanga make TF Mashiyane besiphethwe nguye lo masipala bekaphethwe ngaleso sikhathi. Sinelithemba ke ngaleyo ndlela ukuthi make Mashiyane nguyena muntu la lo better place noma lo sesimene sikahle ukuthi angachazela umphakathi ukuthi ngabe kwendekani kulesi simo leso. I-ActionSA namalunga omphakathi athafuna ukubona le ndawo iphelile.